Ebyentambura mu tawuni y'Ibanda eriizooba byashanyarra bwanyuma y'abantu kwegita ha tiimu ya disitulikiti omu kujaguza obusinguzi bw'ekikopo ky'empaka za Ankole aho batambura ha nguuto z'etawuni y'Ibanda. Okujaguza kwabakurumwa abazaani abasingwire ekikopo abantu aba buriijo n'abeebembezi. Nyenda kusima team ahabukuzana umuzano gw'amani tukasinga, nyenda kusima members of parliament, nyenda kusima abanyibanda ahabokwe kiro dishiro kanye kahape ko muntu kwerekana watwena kandi cyo kikopo n'ekitwa tagira kibaye kwasa nomanyo mwira kushuku tayefera wenka batiro mpira n'ebisugiro byakora kibyasigara mantu kabiri tukini konka manu gona nagarga kumbahagiza. Ibanda esingire Bushenyi district na gori itana harina za penalty bwanyuma ya timu zombi kugwa amakazi gori ibiri hazindi omu dakika za buriijo nuko kutwara ekikopo omu fainoro ezanirwa ha kiceyi kya Kabwohe omu district ya Sheema. Ogubire guryo murundo gwa kabiri Ibanda erikuza mu finals kandi gubire guryo murundo gwabo gwo kubanza okusinga ekikopo eki.